Zadaj cieľ. Bod z mapy. Lovere. Kde tu lovere? Tu kde, v tej časti. Tak, je ten taký cíp. Toto tu. Tu dole, ne? Tak. 2,5 hodiny máme cestu. V tomto momente je to jedno. Tu sme boli. Jo, toto nič. 129 km. Kam? Dole do ubytovania. 2,5 hodiny cesta, to je... Dneska máme oddychový deň. Ale to super, nie? Čo super? Tak ako neľutuješ, že si išla. Ja neľutujem, Ako bolo všelijak po ceste sem. Bude sa festu Ale páčiť. toto Ja stojí sa za určite ešte raz budem zažívať. Afrika, Ty už nemôžeš nič pozerať, čo by prelepí oči. Prečo? Alebo... My sme tu minuli asi 200 €, vyše 200 €. Čo si pozeral? Že minuli sme tu vyše 200 €. No prelepí Vieš, oči. tu sme za 50. Ktorý je na Mome a ešte nejaké somariny, čiže 80 dačo. Tam sme trička 80 či 90 €. Tam som potom oné kupoval tiež kolo 50 € skoro. Ale... Kedy sem prídeš? Tak ja som to isté A tu u povedal. nich 10 € ako 10 koruna. Nevieš. Á, pivo, pivo. Áno. Slobodno, možno. Vykukli tu, vieš, ak sme tu sedeli, tam tu z boku vykukol, vieš, vedavý. Káva na pasu Stelvio, paráda. Veget, oddych, romantika ako vyšitá, dole sú svište. Krátka zastávka pri vodopáde Braulio, serpentíny aj vodopád.
Za nami tiež vodopád, pohorie so serpentínami a pokračujeme ďalej. East of Omaha, listen to the engine moaning out his one song. Think about the woman, the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours, there's nothing much to do.
musímu odpovíme sborem. Nečuchat k vínu a před půlnocí s Bohem, srpnový kůže a minimální šaty riskujou úžech a tak vytáhli paty. My už to víme, nic není podle plánu, tak tu sedíme, nakloněni flámu, ve stavu nouze, koupeme se v řece, čekáme dlouze, kdyby jednou přece. Koňavý holky, karty, pacatý káry, hory, motorku, řízek a lakovaný máry, prastarí vína, střídno, humry a slávky, a veloby odkokaj na sociální dávky. Ráno vypádlo a rum pro korporáda, přepíči na recepci, překvapení z rána, moře do písmu, sobě malý vole roky, a aby tu tři sestry dlouho zanechali stopy. Překvapení z rána, moře do písku, sobě malý pole ropy, a aby tu tři sestry dlouho zanechali stopy. Řeknu vám, já na to mám, můžu zahrát klidně blues, mám rychlost, rytmus, techniku, styl a vytříbenej vkus, mě nástroj v rukách sluší moc. Hendrix by mohl záviděl a na výdech mám plnej stůl, já umím rád, to se neviděl. Všude zahrál, hodně styl, jenom randa. Já jsem toho s tobou léta, co stále spolu světa. Jsem virtuós a hudba má, je dokonalá a soudobá. Hrajeme se bez stoje, umím rockový postoje. Virtuós a techniku má, to se vás chlapci netýká, jsem krásnej, vtipnej, štíhlej. Já jsem toho s tobou léta, co stále tomu světa. Umím na tenor saxofon a jak vysluší makrofon, první, druhý, třetí housle dávám. Až moje sláva pomine, tak z hudby už moc nezbyde. Pardon, milá paní, ale už jde na mě spaní. Tam, kde byl, všude zahrál, moje byl, jenom randa. Já jsem toho s tobou léta, co stále tomu světa. Tam, kde byl, všude zahrál, moje byl, jenom randa. Já jsem toho s tobou léta, co stále tomu světa. Tam, kde byl, všude zahrál, moje byl, jenom randa. Já jsem toho s tobou léta, co stále tomu světa. Tam, kde byl, všude zahrál, moje byl, jenom randa. Why after you open playing my non-profit? And you are fighting my non-profit? But inside my okay, 7 years. A, bo to čierno-biela. Ale toto vyzerá dobre tam. Náhodou len otočím sa, pozerám a cyklistický dres a Slovakia, hovorím, naši. Hneď sa obzrel, čo je to? Ale frajer taký kopec vybehnúť hore. No. My sme mali čo na motorkách robiť v tých zakrutách a hneď to ešte oni... Ale vy ste odkiaľ, z ktorej časti? Z
Slovenska? No. Z východu. Z východu? Aj však aj my, Rožňava. A nie, sme z Prešova, sme z Bardejova. Ja som prečo to je taký štret. Ja som z Krtíša. No, To je taká diera. Lebo počujem podľa prízvuku, že východ, že kde to... Aha. Super. cez Rud. Odkedy ste one? A štvrtku. A my sme v piatok vyštartovali. Ale také sme mali veľké plány, že aj tam, Nedá sa. ale si bol, že to to... čo si. Žiadnu, aj my, že aj tam pôjdeme, tam včera sme prišli bolo 11:30, keď sme prišli z pasa na ubytovanie a to sme, však len nejaký, koľko sme to mali, 170 km dole. No lenže cez také uličky, cez také zase, samozrejme cez to sa človek aj najesť musí niekde, aj prestávku dať, aj čo, no tá pred polnocou sme prišli, akurát sme stíhali ubytovanie. Hlavne, že by bola tížmeň. Na tú len do Benátok ste išli, či Nie, ako my ste chceli trasy? ešte akože... My sme chceli ísť hlavne po pobreží až dole, jak je Positano a Amalfi a potom to stiahnuť naspäť, no ale to nehrozí, v Ríme má byť 45 stupňov. Akože počasie sme trafili Dobrý hit. super, aj my. Lebo ísť na motorke Hej. v takom počasí, že bez dažďa, No, to je super. Akorát keď Akože buď svieti slnko, ale však Neviem, či ste išli cez tak Slovensko, svieti, alebo... tak je leto. Ako ja mám taký plán, ale neviem, či nám to vyjde. No, zajtra by sme vlastne mali sa vrácať cez Slovensko na Balatón, na to Blatné jazero. Zastaviť sa na Triglave, na tom pohorí, ale neviem, či nám to vyjde. Akože máme taký nejakých 600 km nám treba urobiť. A každý deň skôr večer chodíme na ubytovanie len prespať. Nevydáva Dneska nám máme to taký doslova. deň, že sme dačo boli. No včera sme Sisle pozorovali, Svište pod pasom. tam sme si kávu uvarili, každý na nás pozeral. Koťogu. Piknik v tomto a Svište tam pobehovali okolo nás, vypiskovali. Tak. A nás predvčerom prepadli komáre, my sme zaparkovali tak pri vode, že sme nevedeli, že tam je voda. A len sa zobudíme na to, ja som si napočítala 35 kusancov. Pekne. Pretože tu je dusno, hej. A v tých horách, jak sme včera prechádzali, až zima bola už ku večeri. Tak sa vlastne... Ale aj neviem, či ste tam už boli, to je nádherné prostredie tam. Tam kravy sa pasú v takomto svahu. Hovorím, že majú také vypracované tieto svaly. A pomedzi to Svište tam pobehujú, hej. Vytiskujú. Pod pasom Stelvio. Paso Stelvio. To je v podstate hranica Švajčiarsko, Taliansko, Rakúsko. Rakúsko. Ale tam treba tam ísť pozrieť, to je nádherná krajina, proste to je, tam sa premele veľa ľudí, tam akože im ide biznis. Sú tam reštaurácie, to je v podstate 2700, Čo, výšku? hej, výška, 2700 dačo. Ale cez 2700 a ešte potom sa dá ísť, Pravda. tam sú už len skaly tam hore. sú reštiky a obchodíky pri ceste. Akože super. To sa oplatí pozrieť. No. Zákruty samé. Hore. Keď sa mi podarí, neviem, Niečo podobné ako Transpagara v Rumunsku, také zákruty. Hovoríš,